Dobar dan i zahvaljujem vam što ste došli evo na još jedno predavanje iz serije predavanja nazvanih Konferencija za Palestinu. Riječ je dakle o predavanjima koje organizira Inicijativa za Akademiju solidarnosti i epistemičke pravde. Danas mi je velika radost pozdraviti s nama Eminu Zoletić koja će nam održati predavanje pod naslovom Kada šutnja postaje suučesništvo, sjećanje, genocid i moralna dužnost aktivnog svjedočenja. Centralno pitanje u njenom predavanju zapravo je pitanje što se događa kada preživjeli nakon rata i genocida, dakle u aktualnom trenutku promatraju novi genocid i pritom se nalaze okruženi institucionalnom šutnjom. Dakle, ovo će biti u stvari predavanje koje će se baviti pitanjima šutnje, pitanjima odgovornosti za tu šutnju, kako osobne šutnje, tako pogotovo i institucionalne šutnje. Naglasak će biti na kontekstu Bosne i Hercegovine, s obzirom da Emina Zoletić dolazi iz Bosne i Hercegovine, gdje je i obrazovana. I zapravo dakle, će se baviti situacijom u toj zemlji temeljem nekih istraživanja koje je radila. Između ostalog, dakle, radila je sa kolegom Samirom Beharićem za Al Jazeeru zapravo istraživanje nekih institucija u Bosni i Hercegovini i u stvari njihovim odgovorom, reakcijom ili nereakcijom na situaciju u Gazi. Prije nego dam riječ Emini, evo samo ću nekoliko riječi o njoj reći. Dakle, kao sam rekla, dolazi iz Bosne i Hercegovine, gdje je zapravo obrazovana u području kritičke psihologije, ali njezini radovi istraživanja su uvijek nekako na presjecištu psihologije, sociologije i studija sjećanja. Zadnjih godina je dosta boravila u inozemstvu i još uvijek je tamo, konkretno evo trenutno je na sveučilištu u Varšavi gdje je završala svoj doktorski rad, dakle u okviru Fakulteta za sociologiju i Centra za istraživanje društvenih sjećanja. Njezin rad bavi se pitanjem međugeneracijske traume, pitanjem odgovora na zapravo ratna sjećanja i to u okviru zapravo dvije generacije, dakle ne samo sarajevske generacije nego i dijaspore. Mislim da će ova tema s fokusom na Gazu se jako dobro, odnosno vidjet ćete i sami, uklopiti upravo u ovaj istraživački profil Emine Zoletić. Evo, prepuštam sada Emine riječ. Hvala najljepša. Ja se zahvaljujem inicijativi na pozivu. Meni je izuzetna čast zapravo da prezentaciju držim ovdje na ovom mjestu i sa vama svima i sa divnim kolegama, prijateljima koji su došli i generalno sa ljudima koji online prate. Ja se nadam da će na neki način ovo pomoći ljudima koji šute i koji žele da izađu iz te šutnje, jer ja mislim da svako od nas kao individua je odgovoran za svoje postupke, bez obzira gdje se nalazimo i u kojim kontekstima se nalazimo. Tema kojom se ja bavim zadnjih 5 godina je tema međugeneracijskog prijenosa sjećanja na rat i ratnu traumu u Bosni i Hercegovini, zapravo prijenos unutar porodica u sredini poput Sarajeva koje je bilo pod opsadom 3,5 godine i iskustvima ljudi koji žive, koji su uspjeli izaći iz Bosne i Hercegovine za vrijeme rata ili genocida i žive u dijaspori, negdje u nekoj od evropskih zemalja i Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je došlo do ove teme koju ću danas prezentovati je sama činjenica da sam u toku istraživanja zapravo radila između 2 rata. Rat u Ukrajini i genocid u Gazi je zapravo oblikovalo svo moje istraživanje i istraživačke rezultate koje sam dobila. I dok sam boravila u Sjedinjenim Američkim Državama
2003. i 2004. Zapravo reakcija Bosanaca i Hercegovaca u dijaspori u Americi sam uvidjela šta znači posmatrati sljedeći genocid u njihovim očima i u očima njihove djece. Prezentovat ću dio istraživanja koju sam ja provela sama, a onda sa profesoricom sa Columbia University u Americi, gdje smo se nas dvije našle jer smo slične rezultate dobili u istraživanju i zapravo sada završavamo članak i onda ću prezentovati pred sami kraj zapravo kako je došlo do saradnje i mene i mog kolege Samira Beharića, gdje smo napisali jedan aktivistički članak o šutnji institucija Bosne i Hercegovine koji se bave genocidom u Bosni i Hercegovini, a šute vezano za Gazu i Palestinu. Prije toga ja bih krenula sa mojim najdražim pjesnikom Mahmud Darvišom, koji je napisao jako puno knjiga i knjiga poezija vezano za palestinsko pitanje, palestinsku borbu. My son, you have a dream. Follow it with the night given to you presence of absence. Solidarnost znači prepoznat ljudskost Palestinaca, odbiti da budu dehumanizirani te čuvati sjećanja na one koji su izgubili živote u nasilju i genocidu. Mislim da ću preskočiti ovu pjesmu s obzirom da možda neću imati vremena, ali pjesma je bila posvećena Kad ja pođem na Bembašu, koja za mene, ali i za mnoge ljude s kojima sam ja pričala, zapravo je poveznica sa Bosnom i poveznica sa sjećanjima. Ali krenut ću odmah u temu jer mislim da je jako važno da ne gubim vrijeme. Ovaj dio koji sam spominjala je kolaborativni rad. I ja smatram da kolaborativni rad za mene i u mom slučaju vezano za doktorat, ali generalno u mom profesionalnom radu je vrlo važan. Ja sam zapravo 2004. upoznala profesoricu Catherine Spillman preko druge profesorice koja me povezivala sa ljudima iz Bosne u Americi i nas dvije smo se našli i pričale smo o šutnji. I pričale smo o šutnji tako da je ona dobila slične podatke ispitujući islamske zajednice u Americi, dijasporske islamske zajednice. Tako je došlo do našeg rada. I onda smo naprosto želile da napišemo nešto što ćemo povezati naše rezultate. Zapravo je rad posvećen kako strahote rata mogu i budu zapravo imaju transformativni trenutak za bosansko-hercegovačku zajednicu, barem onu u dijaspori u Americi, također za ljude u Bosni i Hercegovini i moment kada se dešava, kada dolazi do te solidarnosti. Društvena dužnost da javno govori o svojim iskustvima i djeluju u solidarnost sa onima koji danas se suočavaju sa genocidom, smo obje, posebno ja u svojim intervjuima dok sam radila sa dijasporskim porodicama, dobila da taj moment kad shvataju šta se dešava Palestincima, budi u njima njihova sjećanja koja nisu želili da imaju. I zapravo taj moment buđenja postaje transformacija kada oni prestaju da šute unutar svojih porodica, prestaju da okreću glavu i prestaju zapravo da budu u šutnji, u tišini. Koja zapravo znači po jednoj od najpoznatijih psihoanalitičara današnjice, barem za ovaj kontekst, Judith Herman, prestaju da budu saučesnici tiranije. Time individualna i kolektivna trauma zapravo prestaje biti kršenje jednog društvenog ugovora.
Herman navodi da zapravo znanje o strahovitim događajima povremeno prodiru javnu svijest, ali rijetko se dugo zadržava. Poricanje, potiskivanje i disocijacija djeluju na društvenoj, kako na društvenoj, tako i na individualnoj razini. I zapravo sama Judith Herman navodi da za preživjeli seksualnog nasilja, ali i kolektivnih trauma i kolektivnih bilo kojeg kolektivnog nasilja, da sama transformacija, odnosno iskustvo prorade traume nikad ne može do kraja biti završeno ako se ne desi da ljudima ili kolektivima, ali zapravo cijelim zajednicama ne bude priznat njihova patnja i da se ne prizna i ne prihvati da oni imaju neku vrstu i potrebe da preživljavaju tu svoju traumu. Izraelsko i američko poricanje da izraelska vojska namjerno nanosi smrtonosnu štetu civilima u Gazi, bolni je podsjetnik na kontinuirano poricanje genocida na područjima bivše Jugoslavije. I tu smo dobile zapravo i ja i profesorica, ali ja sam dobila na takav način gdje su ljudi doslovno nekoliko porodica koji su izgubili jako puno članova svoje familije, rekli da ne mogu podnijeti poricanje koje se dešava u Bosni i Hercegovini i da sama činjenica da gledaju poricanje koje se dešava od strane institucija, od strane medija, od strane univerziteta, da nisu mogli podnijeti da zapravo gledaju sličnu situaciju koju oni prolaze. Ovo sociološko i etnografsko istraživanje je provedeno sa ljudima iz Bosne, znači prije svega sa aktivistkinjama i aktivistima iz Sarajeva i Srebrenice, isto tako sa familijama i ljudima prve i druge generacije koji žive u nekoliko američkih zemalja. Zapravo tema je bila kako se sjećanje identiteti, tu je na kraju došlo do toga da kroz cijeli istraživanje smo zapravo sprovele da kako se sjećanje identiteti stvaraju, preoblikuju i prenosi unutar generacija u postratnom prostoru i dijasporskim prostorima. Također, pošto je ovo etnografsko istraživanje, ja sam provela 6 mjeseci prateći kulturne prakse u vjerskim institucijama gdje se najviše bosansko-hercegovačka dijaspora okuplja u Americi. Tu je kontekst Amerike. I pratila sam zapravo šta religijski imami, šta oni pričaju zapravo o ratu, o ratnim dešavanjima kao historiji Bosne i Hercegovine na sljedeću generaciju. I zapravo u momentu dok sam boravila, dok sam provodila etnografsko istraživanje, dešavala se Gaza i dešavao se genocid. U nekoliko tih religijskih institucija, prije svega islamskih centara, nekoliko imama je šutilo, nisu pričali o tome, međutim, ta sljedeća generacija, druga generacija, to su mladi ljudi koji imaju više od 18, 20, 25 godina, koji su cijeli život proveli u Americi, su zapravo cijelo vrijeme propitivali vjerske službenike kao i svoje roditelje zbog čega ne pričaju, zašto ta šutnja postoji kada spominju Prijedor, Srebrenicu, Sarajevo, a ne spominju Gazu, Palestinu i palestinsko pitanje. Zapravo i onda sam sa profesoricom Catherine ispitivala koliko je njeno iskustvo, jer je ona isto provela jedno vrijeme u islamskim centrima, bošnjačkim islamskim centrima, kakvo je njeno bilo iskustvo. I ona je rekla samo u jednoj džamiji primijetila tu promjenu gdje su nekoliko
imama pričali u toku svojih kulturnih dešavanja o Gazi zapravo. I onda je ona uradila s njima intervjue. Nasilje zapravo kao takvo u ovom članku i u cijelom istraživanju zapravo je kao katalizator. Izvukao je na površinu sjećanja, traume i aktivirao nove oblike političkog, ali i memorijalnog angažmana u obje generacije i u obje i sa različitim perspektivama, ali izvukao nekakvu vrstu političkog angažmana kod običnih ljudi. I ovo naglašavam običnih ljudi zato što institucije dalje šute. Tijekom kontinuiranog genocida u Gazi, podržanog strane vlade i Sjedinjenih Američkih Država, uz politike koje su okružile uspostavu godišnjeg dana sjećanja genocida u Srebrenici, identiteti Bošnjaka i nelagoda prema vladi Sjedinjenih Američkih Država u dijaspori su se intenzivirala. Pod ovim sam ja podrazumijevala da ljudi i dijaspora kao takva nešto se dešavalo. Dešavalo se to da nekoliko članova pokretača određenih dijasporskih grupa više nije moglo šutiti. I zapravo oni su tražili od svojih članica i članova da što više organizuju određene seminare, bilo šta vezano i da povežu negdje patnju ljudi iz Bosne i Hercegovine kao iskustvo ljudi iz Bosne i Hercegovine sa iskustvima ljudi u Palestini. Na ovaj način rad pokazuje kako različite bosansko-hercegovačke generacije pamte, prenose i preoblikuju sjećanja na rat, genocid, dok uspostavljaju povezanost sa Palestincima kroz svoj aktivizam, solidarnost, traumu, političku nepravdu, kao i svoje iskustvo raseljavanja. Osim solidarnosti Bosna-Palestina, ovaj članak koji smo obje napisale razmatra i dugotrajan afinitet između Bošnjaka i Jevreja, i vidjet ćete zbog čega ovo navodim, u temeljima zajedničke historije prognanstva i genocida. I rad ispituje kao takvu šutnju. Ovo ću preskočiti jer vama je svima poznati Srebrenica i Sarajevo, ali zapravo ovdje ću se malo zadržati. Zbog čega je važno bilo određenim ljudima u toku intervjua da kažu zašto je njima važno da ne šute, jer politike memorijalizacije koje okružuju Srebrenicu, koja je jedina bila proglašena kao genocid ispred ICTY, ispred Međunarodnog suda za pravdu, da ta memorijalizacija nudi zapravo neku i oblikuje zadnjih 30 godina javno sjećanje, javno kolektivno sjećanje i nude dinamiku oko negiranja genocida kao takvog, negiranja genocida u Srebrenici. 2000. godine je zapravo, možda nekima nije poznato, da je Ured za UHR, međunarodna zajednica zapravo je otvorila, proglasila lokalitet u Potočarima službenim spomenikom žrtvama genocida iz Srebrenice. Time je, ali međutim bez borbi majke Srebrenice koje su odigrale zapravo ključnu ulogu, zašto je taj lokalitet za njih važan, osigurava stvaranje spomen obilježja i kao takav je važan i u kontekstu ovih dinamika negiranja. Njihova je aktivnost naglašavala spomenik ne samo kao političko mjesto, nego kao prostor majčinske i obiteljske tuge. Postoji negdje prema autorima, ali ne bi ulazila u tu temu, dva razloga zbog čega se poricanje genocida u Srebrenici dešava od strane Srbije, ali i drugih institucija i drugih država. To je i prošlost i sadašnjost. Poricanje genocida minimizira trud preživjelih da se vrate kući. Mislim, dostojanstven povratak kući. Osiguraju pravdu ili obnovu svojih sredstava za život
gdje to i nije danas u ovim trenucima, nije omogućeno i često u uvjetima produženog raseljavanja, kako je slučaj sa ljudima iz istočne Bosne zapravo. U tom kontekstu postoji važnost da se razumije na to natjecanje sjećanja, nedovršenih pravdi za preživjeli, te kako bolje razumjeti zapravo aktualnu praksu obilježavanja i komemoracije. Zašto sve ovo spominjem je važno u kontekstu šutnje i u kontekstu komemoracije prema Srebrenici, ali i solidarnosti. Ja sam boravila prošle godine i provela nekoliko dana prije samog komemorativnog procesa koji je postao vrlo široko međunarodni je kontekst i posebno što se ticalo 30-godišnjice komemoracije Srebrenice, genocida u Srebrenici. Ono što sam ja dobila u intervjuima sa ljudima koji žive tamo, koji žive i ne samo da oni su se vratili, zapravo obje generacije naglašavaju važnost i zahtjeve za pravdom u svjetlu kontinuiranih, strukturiranih političkih isključenja koji postoje u Bosni i Hercegovini. Također su naglasili zahtjev za reparacijom i šire zahtjeve za društvenom pravdom, strukturalnu nejednakost i isključivost te poricanje genocida iz diskursa na višoj razini. Komemoracija sama kao takva u većini govora, jer je prije toga, dan prije toga, prije same komemoracije i dženazije, odnosno sprovoda, bilo je nekoliko stvari zanimljivih za ovu vrstu istraživanja, ali i u kontekstu šutnje. U većini javnog govora tijekom komemoracije, kao i 2 konferencije koje su se dešavale paralelno u memorijalnom centru, nije bilo ni jedne riječi o Gazi, ni jednog spomena vezano za Palestinu. Ni u jednom govoru političara, niti u jednom govoru međunarodnih zajednica, niti domaćih, niti stranih. Međutim, jedina osoba koja je zapravo i rekla, jedina osoba u javnom govoru, međutim ja sam i u intervjuima sa ženama iz Srebrenice dobila podatak gdje jedna od njih je u javnom govoru pred desetinama hiljada ljudi naglasila važnost solidarnosti, kao i to da nikad više ne treba da bude ono što se desilo u njima, u Srebrenici, i posebno je naglasila tu važnost da bude se solidaran sa ljudima i majkama u Gazi. One su jedine zapravo, ta žena je jedina u javnom svom govoru od hiljade njih koji su držali govor, jedina rekla. Druga stvar koja se desila zapravo je bio Marš mira koji je negdje jedna jako važna forma aktivizma gdje je jako puno ljudi dolazilo iz dijaspore, ali i iz drugih zemalja, ne samo iz dijaspore kao bosansko-hercegovačke dijaspore, nego i iz drugih država koji su podržavali, koji su zapravo aktivisti i došli su da komemoriraju ljude koji su poginuli. I sam performans koji su oni imali je bio zaista posvećen sjećanju i solidarnost prema ljudima u Palestini. Uz čest simbolu, ja sam ovdje samo stavila jednu fotografiju, ali ima ih na 10 otprilike. Ja sam izbrojala preko 10, koliko sam mogla pratiti sve. Bilo je jako puno simbola sloboda Palestini, palestinske zastave i to je na neki način izazvalo isto tako prema zvaničnicima otpor. Međutim, nije došlo do nikakvog incidenta u samom centru. I to predstavlja zapravo način ponovnog, na neki način, povezivanja sa povijestima gubitka, izgnanstva, borbi i prisilnog izbjeglištva. Ova slika je meni jako važna i mislim da ću je staviti negdje u članku.
Žene u crnom su zapravo, one svake godine dolaze, one su aktivistkinje i od samog rata u 90-ih, ali i na ovamo. Svake godine dolaze na komemoraciju i one zajedno sa majkama iz Srebrenice i Žepe su u svojim govorima, pošto sam pratila etnografski, jako često spominjale majke, djecu iz Palestine. I to je bilo negdje jako važno i za ovo istraživanje. Ne bi ulazila u BiH dijasporu da vam objašnjavam, ali ih ima i dan danas, pošto je preko 2,5 miliona ljudi iz Bosne i Hercegovine zapravo tražilo utočište u drugim zemljama. 1996. do 2001. je američka imigracijska politika otvorila vrata bosansko-hercegovačkim izbjeglicama i dan danas ih živi oko 1430.000 danas stanovnika Amerike. Oni su najviše raseljeni u područjima Chicaga, St. Louisa, New Yorka, Iowa i Idaho. U tim mjestima sam zapravo ja radila intervjue sa ljudima, sa porodicama. I zapravo šta je bilo važno je taj značaj obnove religijskih i ritualnih praksi koje na neki način je bilo to i povezivanje iz nekih tih sredina sa užasima koji su se dešavali u trenutku dok ja boravim i provodim istraživanje, gdje su oni naglašavali koliko je važno da naglase i da se sjećaju iz svog iskustva, znači tog traumatskog iskustva, i da pomažu i da pričaju o iskustvima ljudi u Palestini. Ja bih preskočila jer je puno slajdova. Metodologiju koju smo koristili za ovo istraživanje je bila ta neka vrsta refleksivne sociologije, polustrukturirani intervju i analiza socijalnih mreža. Ispitivale smo obje i Bosnu, Sarajevo, Srebrenicu i Sjedinjene Američke Države, aktivistkinje i aktiviste u Bosni i Hercegovini. I zapravo pokazujemo kako zajedničke mreže postaju ključna mjesta, a zajedničke mreže to mogu biti ta dijasporska grupa, kao isto tako neke mreže, online mreže, kao i umjetničke mreže, gdje sam ja dobila da i umjetnici se povezuju jedni s drugima, postaju mjesta na kojima Bosanci uspoređuju genocid u Gazi i Bosni i Hercegovini. Znači, to su obični ljudi. Pričamo o običnim ljudima, ne pričamo sad o institucijama. One također djeluju kao prostori gdje Bošnjaci i Bosanci progovaraju, osuđuju političke i vjerske vođe u Bosni i Hercegovini i u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je šutnja o šutnji, o Netanjahovim potezima, koji su oni svi velikom većinom smatraju nemoralnim i povijesno neosjetljivim. Ovo je jedna od bosanskih zajednica, htjela sam doslovno da prikažem jednu od bosanskih zajednica u Idahu, i ti ljudi su me jako onako srdačno primili. 10 dana sam boravila u ovoj zajednici i ono što većinom su ljudi koji žive u toj zajednici, preko 8.000 ljudi, su iz područja Istočne Bosne, iz područja Srebrenice, Prijedora. I ono što sam zapravo tako i krenulo sa ovim drugim dijelom istraživanja, gdje su oni najčešće dovodili u pitanje to zašto određena zajednica ili škola ili mjesto u kojoj rade šute vezano za Palestinu i oni ne smiju da pričaju, a zapravo je njima jako sad važno da počnu pričati i o svojoj traumi koju nije bila ispričana, nije bilo dozvoljeno da se ispriča, i onome što se dešava u Gazi. Poslije kad smo ja i profesorica iz Amerike se sastale, onda smo provele još 6 intervjua sa raznolikom skupinom javnih ličnosti u Bosni i Hercegovini, između ostalih piscima,
profesoricama sa Univerziteta u Sarajevu, 2 umjetnika, osobom koja je bila prevoditelj tijekom rata u Bosni i Hercegovini za Haag. Poslije, i oni su nam svi rado dali intervjue zapravo i njihove citate smo koristili isto tako u svom radu. I ono što smo dobili na kraju svega toga je bilo to međugeneracijsko sjećanje, aktivizam, njegovi oblici, doseg samog aktivizma, šutnja, pomak prema solidarnosti i empatiji sa Gazom. Zapravo jedna od tema koja je izašla iz samih intervjua je to komparativno sjećanje koje je bilo između ljudi iz Bosne i Hercegovine i ljudi Jevreja iz Bosne i Hercegovine. Intervjui sa ljudima iz BiH i dijaspore koji su kroz svoj rad i aktivizam pokazali solidarnost sa Palestincima. Njih smo namjenski uzeli u ovom istraživanju. Intervjui su pokazali samo rezoniranje, povezivanje bosanske i palestinske povijesti, prisilnog raseljavanja, opsade, genocida i preživljavanja. Jedan od takvih je naveo, na primjer, Bosanci se uvijek identificiraju sa ljudima koji su progonjeni ili napadani. Suvremena povijest ih približava sa Palestincima. Jako puno njih, znači od njih 6, svi su uspoređivali genocid nad Jevrejima i vlastita iskustva, naglašavajući zapravo mreže solidarnosti i međusobnu podršku koje su se razvijale između jevrejskih i bošnjačkih zajednica. I tu sad ima nekoliko članaka, čak i objavljenih, vezano kada je jevrejska zajednica u Americi reagovala na genocid u Bosni i Hercegovini. Oni ih nisu tada nazvali genocid, jer tad se i nije nazivao genocidom kao pravnom kategorijom, ali postoji taj odnos koji je čak i u akademskom smislu dosegao tu povezivanje, gdje su nekoliko akademskih radnika zapravo i napisalo te članke da bi povezalo i da bi naglasilo zapravo da se ljudi u Bosni i Hercegovini ne smiju dehumanizirati. Međutim, ovi ljudi koji su nama davali intervjue su naglasili da postoji proturječnost između moralne težine često citiranog izraza koju svi mi ovdje u sobi znamo, nikad više, i stvarnost izraelske vojne kampanje. Nekolicina znanstvenih radova, kao što sam rekla, pokazuju to da je ipak jako, jako važno ne šutiti o trenutnom genocidu ili trenutnoj patnji nekog naroda, nego progovarati svaku u svom domenu. Ako je akademska zajednica šuti, onda će zapravo, jer ta težina na akademskoj zajednici. Jedna od stvari koje su isto tako naglasili u ovom istraživanju ljudi u Bosni i Hercegovini, da muslimani i Jevreji imaju nekako zajednički obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na holokaust. To se godinama dešava u Srebrenici i tu ta povezanost ima. I naglašavali su zajedničko iskustvo prognanstva. Široka rasprostranjena devastacija u Gazi i žestoke rasprave o tome je li riječ o genocidu potaknuli su zapravo duboku patnju, duboko razmišljanje o patnji civila i smrti, o moralnoj odgovornosti i etici šutnje. To su svi ljudi koji su davali intervjue i u Srebrenici, u Sarajevu, u dijaspori. Jako puno njih je reklo ovo, da oni imaju moralnu odgovornost da ne smiju da šute. I zapravo jedan od njih, možda ne znam da li sam stavila citat, ali jedan od njih zaista i rekao da ne smije da bude nijem u sred napada nad Palestincima. Šutnja kao strategija sjećanja. Ovo je u kontekstu Bosne i Hercegovine. To je jedan veliki podatak koji je mene zapravo iznenadio u toku cijelog istraživanja, ne samo za ovaj članak i ne samo za ovo predavanje, nego u cjelokupnom od svih 65 intervjua.
30 i nešto je bilo sa prvom generacijom ljudi. U velikoj većini njih je bila šutnja prisutna, gdje nisu nikad izrekli neke stvari vezano za svoje iskustvo koje su preživjeli u ratu u Bosni i Hercegovini, i oni ljudi koji su ostali u Sarajevu i oni ljudi koji žive vani. I to je neki jedan od mehanizama zapravo, i taj mehanizam se zove izbjegavajući mehanizam. Ja ovdje citiram jednu ženu koja je iz Sarajeva, koja kaže: suzdržavam se od raspravljanja o tome. Samo ona se prisjeća sa svojom prijateljicom i raspravljaju o tome, jer smo zajedno neke stvari prošle. Obje su bile medicinske sestre. Želim spriječiti da djeci prenesem strah. Znači da djetetu vlastitom prenese strah. To je taj neki izbjegavajući mehanizam. Sad, druga generacija kako prihvata tu šutnju ili ne prihvata. Jedan od njih navodi, on ima 22 godine, živi u Sarajevu. Jednom sam prekinuo tišinu sa svojim školskim projektom. Moj otac nije ranije nikad pričao o ratu. Nedavno je počeo dijeliti dijelove sa mnom kada sam ga zamolio da pojasni posebno kad je počeo pratiti ovo što se dešava u Gazi. Šutnja kao mehanizam bila je vidljiva u intervjuima i prije rata u Gazi. Kod ovog imama kojeg je profesorica intervjuisala iz Ajove. Pitala ga je da li je pričao svojoj djeci o iskustvima genocida jer je prošao genocid. Odgovorio je: ne želim razmišljati o bolnom vremenu, želim razmišljati o budućnosti u Ajovi i izgraditi sigurno mjesto za svoju djecu. U naknadnom razgovoru, poslije je ona uradila nekoliko dodatnih intervjua, njegov odgovor je bio promijenjen. Osvrnuo se na užasne slike koje su dolazile iz Gaze i na to kako su izazvale teror ranih 90-ih i široku tišinu masovnih ubistava. Ne možemo šutiti i ništa ne raditi. Ono što se događa u Gazi je zločin, nedužni Palestinci ne bi trebali biti ubijani. Sljedeća tema koju smo našli je bio aktivizam kao dijalog s prošlošću. Prenošenje trauma povezanog s ratom može postati katalizator političkog angažmana, kao što sam na početku prezentacije rekla, osobito kada druge generacije žive u političkim kontekstima koji dopuštaju ili potiču aktivizam. Ovo slika je slikana, tu mi je poslala jedna od aktivistkinja iz Bosne i Hercegovine. Slikana je u nekom predjelu blizu Sarajeva. Druga generacija može pretvoriti nasljednju šutnju u javnu raspravu, preoblikujući sjećanje kroz prosvjede i solidarnost u nekim novim okolnostima kako je trenutno aktuelni genocid u Gazi. Druga generacija mladih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama bila je vidljivo aktivna na društvenim mrežama i to sam ja pratila godinu dana. I bili su jako aktivni za vrijeme univerzitetskih aktivizama na sveučilištima. Dijasporski prostor kao takav omogućava rad na sjećanju i političku solidarnost. Jedan od sudionika iz druge generacije u Čikagu, živi u Čikagu, provođeno je istraživanje 2024. Opisuje obiteljsku dinamiku u kojoj izazovi života se raspravljaju, međutim ostaje često, dok otac ostaje tiho nepravdama i vlastitim nepravdama koje je iskusio u ratu. Ovaj sudionik kaže: još uvijek sudjeluje u prosvjedima zbog Gaze s prijateljima, povezujući osobno obiteljsko sjećanje s današnjom političkim događajima. S druge strane, umjetnik iz Idaha ima 27 godina, kaže da je svjestan šutnje svojih roditelja, žele me zaštititi od neprijateljstava prema drugima, jer često roditelji su navodili da ne žele pričati djeci, da ne bi prenosili mržnju prema drugim ljudima. Međutim, više ne mogu trpjeti tu šutnju, želim dobiti odgovor i educiram se, želim pomoći ljudima u Gazi. Taj međugeneracijski dijalog, taj negdje globalna dimenzija nasilja čini etičko polje za obje generacije širokim poljem.
Za roditelje iz prve generacije vidljivost i aktivizam njihove djece donosi uvid u neprekidnu traumu, potičući priznanje i javno sjećanje. Sjećanje postaje dinamičan resurs solidarnosti, povezujući lokalno bošnjačko i bosansko sjećanje sa globalnim humanitarnim pitanjima. Sjećanja prve generacije mogu se konsolidirati sa strukturiranim narativima, dok druge generacije reinterpretiraju, stvaraju drugačije vrste interpretacija o iskustvima svojih roditelja. Što Marijan Hirsch kaže, tu je kao ta post-memory, ne znam kako bi prevela, sjećanje iza koje nije njihovo sjećanje koje je sjećanje njihovih roditelja. Međutim, oni na drugačiji način sad interpretiraju i ta sjećanja dobivaju neku novu dimenziju, znači novu dinamiku u drugačijim političkim i socijalnim okvirima. Druga generacija često postaje most, educira se, sudjeluje u aktivizmu i stvara kulturne proizvode koji preoblikuju prošlost unutar šireg moralnog konteksta. Ja bi preskočila ovo jer mislim da neću imati vremena, ali na primjer, jedna od istraživačica iz Sarajeva u toku intervjua prošle godine je navela: ljudi prepoznaju bol jer su svi u Bosni na različite načine patili. Postoji ogromna solidarnost na neki način. Spremni su učiniti šta mogu. Bojkotiraju proizvode. Istovremeno prepoznaju stvari iz Gaze. To je duboko traumatično za mnoge ljude i ponekad razumijem čak i zašto nisu vidljivo aktivni. Jer još uvijek nose tu traumu i vrlo je teško nositi se s tim. Netko pronađe način, netko ne pronađe. Istovremeno postoje mnoge male inicijative posvuda po zemlji. Ono što je najvidljivije je vidljivije u Sarajevu. I to ona priča iz perspektive, pošto je ona sama aktivistkinja. Jedna od njih je isto aktivistkinja, vrlo aktivna, je profesorica sa univerziteta. Ona kaže, mislim da Bosanci zaista mogu mnogo bolje razumjeti šta se događa, jer neke stvari su zaista nešto što ne može objasniti drugim ljudima. Da ne govorimo o granatama i bombama i svemu tome. I ima toliko stvari koje mi kao Sarajlije, ljudi koji su prošli iskustvo opsade, ne možemo razumjeti šta se dešava u Gazi, jer nam je nezamislivo vidjeti život pod šatorima i biti bombardovan cijelo vrijeme, nemati sigurno mjesto. To je zaista nezamislivo. Solidarnost preživjeli zapravo je proizvodi bolju pozicioniranu nesposobnost ili sposobnost na drugačiji način razumijevanja. Sad dolazimo do jedne vrlo važne teme zbog čega smo ja i kolega Samir napisali članak op-ed u Al Jazeera, ta akademska šutnja koja se već vidjela u intervjuima za vrijeme ovog istraživanja. Ona se doživljava kao moralni i politički promašaj. To su svi u intervjuu rekli. Tema akademske šutnje funkcionirala je na dvije zasebne, ali povezane razine u intervjuima. Prva se ticala šutnje bosanskih sveučilišta, intelektualaca, intelektualnih institucija o Gazi, koji se, by the way, bave institucionalno istraživački genocidom u Bosni i Hercegovini, ali ni na kakav način nemaju efekta, refleksije na genocid u Palestini. I to je zapravo ta šutnja koja se različito tumačila kao politički oprez, poslijeratna, to iz intervjua smo dobile, poslijeratna iscrpljenost, institucionalni konzervatizam i strah od geopolitičkih uplitanja. Druga se ticala autocenzure jednog od znanstvenika koji nam je dao intervju u akademskim kontekstima, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. On dolazi iz Sarajeva, ali živi u Americi, gdje su rasprave o Gazi postale sve više ograničene i institucionalnim pritiscima, ovisnostima o finansiranju, instrumentalizacijom optužbi za antisemitizam protiv propalestinskog govora.
profesorica iz Bosne, kaže zaista sam se bojala šta će biti sljedeće, ali istovremeno sam zaista mogla razumjeti volju ljudi da samo probiju opsadu. To ona govori iz vlastitog iskustva, jer je bilo očito da žive u nepodnošljivim uvjetima. Imali smo iskustvo koje je zaista bilo užasno, a i znala sam koliko je bilo teško za druge ljude kada je rat u Bosni i Hercegovini razumjeti šta se zaista događa. Jer je normalna mirnodopska situacija je potpuno drugačija od onoga što smo prošli. Ona konstatuje kako je teško iz te perspektive ko živi u mirnom periodu da razumije šta se dešava zaista u Gazi, u Palestini. Ovo ću preskočiti, neću imati vremena, ali dolazim do članka. Samir i ja smo objavili članak u novembru 2025. Koji smo smatrali jednom moralnom odgovornošću nas, pošto smo doktoralni studenti, bavimo se temama o Bosni i smatrali smo da je to naša moralna odgovornost, da napišemo o šutnji institucija u Bosni i Hercegovini. I to je bila neka forma našeg privatnog aktivizma, ali u formi javnog aktivizma. I to smo napisali kroz nekakvu vrstu trajnog poziva i citirali smo često Eduarda Saida, da intelektualci moraju zauzeti prostor u kojem će govoriti istinu pred moćnima, povezivati lokalno pamćenje sa globalnom pravdom i odupirati se politici prilagođenih istina. Šutnja nije neutralan stav, nego politički izbor koji odražava nepravdu i nanosi daljnju štetu. Javni intelektualci nikad ne smiju dopustiti da skliznu u sferu političkog kalkulisanja u kojoj se šutnja o jednom genocidu razmjenjuje za priznanje drugog. Naglašavajući Gazu unutar bosanskog konteksta, zalažem se za obnovljenu etiku intelektualne odgovornosti i integriteta, onu koja usklađuje akademsku pronicljivost sa javnom odgovornošću i humanom pravdom. I ovdje bih naglasila, pošto znam da sam probila svo vrijeme, nakon što smo objavili članak, imali smo jako puno pozitivnih reakcija na članak. Ljudi su govorili da je jako važno što smo napisali, da je to u njima stojalo. Međutim, dobili smo jako negativne reakcije, naravno što smo i očekivali od strane institucija koje smo naveli, a naveli smo 2 institucije, Memorijalni centar u Srebrenici i Istraživački centar pri Univerzitetu u Sarajevu koji se bavi genocidima u Bosni i Hercegovini. Naveli smo imena, naveli smo da nijednom riječju, niti potezima u akademskom, niti u bilo kojem institucionalnom smislu nisu organizirali ništa vezano za Palestinu. I dobili smo prijetnje, dobili smo jedan članak u bosansko-hercegovačkim novinama gdje nas navode da mi nismo kompetentni da pričamo o takvim temama jer nismo, kako bi to prevela, nismo obučeni u oblasti genocida i ne znamo zapravo pričati o genocidu kao takvom. I da oni jesu pričali o genocidu u Gazi i da mi zapravo negiramo sve ono što su oni se zalagali za bosansko-hercegovačku patnju i za bosansko-hercegovački genocid. Pritome ne navodeći nijednu zaista validnu argumentaciju da bi proturječili onome što smo mi naveli u članku. Drugi od njih je prijetio i poslao prijavu na univerzitet kolege gdje ga se navodi kao antisemitu i da taj univerzitet treba zapravo ispitati zašto njihov PhD student reaguje tako kako reaguje. Da, ali to su bile zaista očekivane reakcije od strane institucija koji i dan danas šute vezano za Gazu. Evo, time ću ja završiti. Zahvaljujemo
jasnom i poticajnom predavanju. Molim vas sad evo da se slobodno uključite sa svojim pitanjima, komentarima. Evo, izvolite. Vjerujem da su se možda mnoge paralele otvorile i dakle, u kontekstu Hrvatske. Izvolite. Ako nam možda možeš reći kakve su bile reakcije, ili ako možda je to bilo kasnije, ali ili bar ako si načula kakve reakcije imaju ljudi s kojima si razgovarala na generalno javno djelovanje ravnatelja Memorijalnog centra Srebrenica, koji, kao što znamo, dosta je blisko povezan s određenim židovskim organizacijama koje dolaze iz Izraela, koje su šutjele na cijeli taj proces i dok je trajao genocid, a nisam sad siguran, možda su čak i podržavale provedbu te politike Izraela. Da li su bili razočarani u takvu vrstu javnog djelovanja te institucije ili su možda bili ravnodušni, ne znam, evo ako imaš bilo kakvu informaciju o tome. Imam i to je zanimljivo i to je još i dalje prisutno. Naravno, ljudi, jako puno ljudi iz Bosne i Hercegovine, iz dijaspore generalno i ljudi koji su i u akademskoj sferi. Jako im je čudna reakcija Memorijalnog centra kao takvog. Međutim, svi naglašavaju da zapravo poznavajući, jer smo i mi, ja i Samir u ovom članku, našli dva podatka da je Memorijalni centar ima saradnju sa izraelskim institucijama i mi smo to jasno naveli i u članku i to je ljude jako, kad su pročitali u članku gdje smo mi zaista, gdje je Al Jazeera i provjerila tu informaciju, gdje su ljudi zaista reagovali kao i često ih se propituje i čak i jer su dvije aktivistkinje to navele da su propitivale direktora Memorijalnog centra na nekoj od javnih skupova gdje on nije želio da komentariše ili je komentarisao tako da bi napao drugu osobu, kao što je i mene i Samira napao na društvenoj mreži. To je njegov način djelovanja, nasilni način djelovanja. Međutim, jako puno ljudi, običnih ljudi, reaguje tako da su svjesni da se dešava, ali da na neki način ne mogu ništa promijeniti jer je on direktor centra. I to je to. Je li bilo, recimo, iz te institucije nekih zaposlenika koji su djelovali, dakle, koji nisu išli primjerom direktora, nego su zapravo dali neki vid... Privatno da, javno ne. Privatno da, znam nekoliko njih, javno ne. Javno u smislu da, jer sam pratila i medijsko izvještavanje i šta rade i koliko je meni poznato i na konferencijama koje sam obilazila, posebno prošla godina, pošto je bila ta 30-godišnjica, ni na koji način. Kako bi ti kao psiholog, evo, u prvom redu to objasnila? Je li to primarni razlog onda strah ili je to neki koloplet u stvari različitih razloga? Mislim, ljudi koji su zaposleni u Memorijalnom centru su manje više, koliko je meni poznato, preživjeli genocida ili su potomci preživjeli. Moje iskustvo u odnosu sa njima, ja mislim da oni imaju poštovanje prema instituciji kao takvoj i da je taj negdje sad sukob koji oni imaju kao neko ko je preživio i ko ima potrebu da priča i o vlastitom iskustvu i pri tome su oni institucija, i to smo naveli u članku, oni su i institucija za educiranje gdje na neki način postoji frustracija kod tih ljudi da ne mogu zapravo pričati. Jer zaista postoji i strah da će ostati bez posla,
a s druge strane i odgovornost prema instituciji jer su oni kao takvi izgraditelji te institucije jer oni sami govori da su oni ti koji su zapravo i pokretači svega toga. Tako da ja mislim da je tu negdje dvostruka, sad dvije su možda i emocije, ali i s druge strane i kontekst je drugačiji. Memorijalni centar je finansiran od strane države Bosne i Hercegovine, ali potpomognut isto tako od strane međunarodne zajednice. I međunarodna zajednica zapravo sudjeluje svo vrijeme šta će se reći i šta se neće reći. Ja mislim da ta vrsta kolonizacijskog odnosa kojeg jako puno institucija Bosne i Hercegovine ima, je zapravo to isplivava svo vrijeme. I institucije memorijalnog centra i još nekoliko institucija koje su trebale da odgovore na ovo, zapravo su povezane jako često sa međunarodnim ovim institucijama i iz tog odnosa kao takvog ne mogu da reaguju. Ja mislim da tu ima više veze taj kolonijalni dio u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi. Imamo li još pitanja? To je bilo... Pa ne, možda i što se tiče univerziteta, ista stvar. Mislim, ako znamo da su sucima i sutkinjama međunarodnog suda koji su ponijeli optužnicu protiv Netanjahu, da nam to blokiranje mail, blokirane kartice, onda znamo s koje strane vjetar puše i da se ljudi nisu skloni izlagati. Jednostavno. A vjerojatno ne postoji neka solidarna mreža među njima, jer to je jedino što bi moglo biti kao nekakav oslonac u takvim situacijama. Očito to nisu formirali. Samo to neki kao komentar. I holandska vlada koja je jedna od glavnih finansijera koja je stala totalno se okrenula protiv, igrala jako destruktivnu ulogu, a on jako puno zajedno sa njim. Tako da ja mislim da je kolonijalni dio jedan od najvažnijih. Nije da mi je u interesu na bilo koji način da branim bosanske institucije, ali stvarno u ovom kontekstu je taj kolonijalni dio jako važan. Tako je. Snaži jezik za zubima, da pogledate ovu državu koja je to, kak ti neka članica Europske unije, recimo sudi i pozuncu. Ma znači, jer cijela zajednica organizovana na taj način da svi su isti, samo s nekim malo više. Ovo pitanje iz Splita od Mladena Šurije. Građani koji žele pomoći Palestincima, ako zatraže palestinsko državljanstvo, da li bi ga mogli dobiti time povećati broj palestinskih državljana, a time i utjecati na globalnom nivou na poboljšanje statusa Palestinaca? Znači, Mladenovo pitanje iz Splita. Ne. Jer znao raditi u Splitu. Kolegica isto imala pitanje. Da, malo možda šire, ali pošto si pričala i hvala ti puno na ovome, o solidarnosti i sad, kako sam shvatila, fokus je naravno bio na bošnjačkoj uglavnom zajednici u samom istraživanju, ali da li se događalo, da tako kažem, da se ta solidarnost vrati na drugu stranu? Znači u smislu da se na prosvjedima za Gazu događalo povezivanje i sa drugim delovima zajednica iz Bosne i Hercegovine i drugih delova zajednica. Znači, da li je tu prosto postojala jedna vrsta sad transfera i rađenja neke solidarnosti koja možda inicijalno nije postojala u odnosu na samo pitanje genocida u Bosni i Hercegovini? To bi bilo jedno pitanje, a drugo, mislim, ovaj odnos je vrlo zanimljiv koji se nekako sve vreme tako prepreće kroz, s jedne strane, pitanje razumevanja, ali tako i nekog saosjećanja sa jevrejskim i holokaustom, a onda zatim sa palestinskim. I sama Marijan je pisala o tome. Me čisto zanima koliko su sugovornici možda sami nekako razmišljali o tom pitanju kako iz žrtava se rađuju perpetrators i na drugu stranu. Znači, prosto samo da li je bilo nekih razgovora i na tu temu. Hvala ti, Milice. Bilo je jako, u nekoliko intervjua sa aktivistima je bilo baš riječi i jedan pisac je baš to jako dobro, nisam stavljala citat ovdje njegov, ali smo stavili u članku. Mislim da ta poveznica i posebno ovo istraživanje smo radile u Sarajevu, znaš, i
taj osjećaj koji ljudi iz Sarajeva i dan danas osjećaju prema ljudima jevrijskog porijekla je i dalje prisutna i to su navodili u intervjuima. I oni su rekli, i taj pisac je rekao i ovaj drugi aktivista je rekao da on je odrastao u osjećaju da je moralno konstantno biti u odnosu i suosjećat se i solidarisat se i empatisat se i komemorirati holokaust žrtve, posebno i obilaziti te stvari, obilaziti institucije i sve. Međutim, on i drugi je rekao da u momentu kad se počela dešavati, on je kao ovaj jedan je već i puno ranije naravno primjećivao sve što se dešava u Palestini puno prije, ali u momentu kad se dešava oktobar i kad sad ide čitava taj genocid koji je pred njegovim očima, on kaže ja tada shvatam da ja sam imao vlastitu autocenzuru. I drugi je isto to rekao. I drugi je isto to jako naglasio. Kaže, ja sam odrastao i on navodi, ne znam da li sam ovdje, ali ima jedan citat gdje ovaj drugi profesor, on je profesor u Americi, on kaže, iz Sarajeva je živi, on kaže njegov i poveznica je s antifašizmom, on kaže i moj djed je, njega su spasli kad je bio mali, porodica jevrejska ga je spasila i kao odrastao je s njima. I kao povezan, i sad on navodi kulturu muslimana, svataš, navodi i kulturu Jevrija koliko su slični. I kao ja sam odrastao u tom ubjeđenju sličnosti svega. Međutim, kad se počela dešavati Gaza, on je zašutio. I on kaže, i on posebno u američkom kontekstu u New Yorku radi, on kaže ja sam imao vlastitu autocenzuru, on ima dijete od 10 godina i on kaže ja sam se cenzurisao, prvo misleći zašto se bojim unutar sebe, ne samo zbog institucija, nego i unutar svoje porodice. I on kaže, ali onda sam shvatio da su to sva moja sjećanja koja sam imao od djetinjstva, kako su me učili u kontekstu Bosne, da su žrtve jedino Jevreji i da, mislim, s njima se trebamo solidarisati. A ako budem sad kao odrasla osoba, kako ću se solidarisati sa Gazom? I onda on piše, sad on pravi i umjetnička djela kroz performativni aktivizam i on kaže sad mi je jasno odakle to dolazi. I tu se dolazi do promjene, shvataš. Ali jako bilo teško jednom i drugom i trećem kad smo radili istražka, jako je bilo teško da shvatim taj moment da se mogu i trebam solidarisati i sa Palestincima, da su to isto ljudi, da ih humaniziram. Jedan baš navodi humanizam kao moment. I da je jedna u intervjuima je navela ovo što ti govoriš kako je moguće i ona tu postavlja pitanje kako je moguće da tolike žrtve koje su se desile u toku holokausta, da oni kao, i ona sad meni navodi kao pa vi ste kao psiholog, vi bi to trebali znati objasniti, kao kako je moguće da oni koji su preživjeli takvu vrstu traume zapravo čine takvu dehumanizaciju, takav genocid nad drugim narodom. Ovo što si pitala vezano za solidarnost, dešavalo se. Ja mislim da i tu mi navodimo sad taj kontekst jer smo naveli kontekst Sjedinjenih Američkih Država gdje nije došlo do miješanja nekoliko dijasporskih grupa. Ovo baš mislim na bošnjačku dijasporu, BiH dijasporu koja je građanska dijaspora. Tu dolazi do miješanja na protestima. Oni odlaze zajedno, oni se okupljaju, čak objavljuju zajedničke postove, šeruju jedni s drugima i tu se vidi da dolazi do neke vrste komunikacije i zapravo solidarnosti, ja bih rekla. Hvala ti. Ja imam jedno pitanje vezano za tvoje mišljenje što se tiče društva u Hrvatskoj. Dakle, ono isto prošlo razne oblike trauma i nakon i tijekom Drugog svjetskog rata i tokom 90-ih. I kako ti vidiš tu zapravo nesolidarnost naroda u Hrvatskoj sa
Palestincima, da li to vidiš kao neki oblik islamofobije ili to vidiš ili tu šutnju čitaš na neki drugi način? Zanimljivo pitanje. Ne znam koliko, nisam baš upoznata da bi sad mogla sa sigurnošću reći da je to sad, jer ta šutnja, baš sam sa Andrijanom pričala, ta šutnja je vrlo fenomenološka. Ja ne mogu svaku šutnju jednako objasniti. Šutnju hrvatsku, ljudi, institucija zapravo u Hrvatskoj, ne mogu objasniti samo islamofobijom. Možda možeš staviti, recimo, u akademski kontekst, ja sam zapravo ti htjela postaviti pitanje, iako si zadnjih godina vani, ali vjerojatno imaš doticaj sa akademskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, pa dakle, kakva je tamo situacija? Dakle, akademska zajednica ipak nije toliko pod direktnim utjecaj međunarodne zajednice, međunarodnog kapitala i tako dalje, kao možda manje više neke institucije, ili je, čini mi se da je možda manje. Dakle, kakva je situacija u akademskoj zajednici u Bosni, s obzirom da je u Hrvatskoj, kao što znamo, vrlo loša po tom pitanju, a možda i u Poljskoj, s obzirom da se zadnjih godina tamo. Da, sad sam pošla reći, mogla bi Poljsku porediti. U Poljskoj sve akademske zajednice šute. To njihovo pitanje je pitanje nesuočavanja sa njihovim kontekstom onoga što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i sa strašnim isto tako antisemitizmom koji postoji u Poljskoj generalno i islamofobijom jednako koja postoji u Poljskoj. I to nesuočavanje, ja bi njihovu šutnju zaista mogla objasniti i pričala sam sa nekoliko kolegica koji već provode istraživanje na kontekstu Poljske. Ljudi su svjesni, znači kad su pravili istraživanje, ljudi su svjesni, jako puno podataka, ne znam, 80-90% tvrdi da je genocid da se dešava u Gazi. Međutim, akademska institucija u Varšavi, ali u Krakov, Poznan, nigdje nema ni jedne reakcije 3 godine. Niti jedne. I kolege, ali ja sad to mogu objasniti, to je sigurno zbog nesuočavanja sa vlastitom prošlošću. To je realno tako. Druga stvar, Poljska je vrlo specifična i zbog Auschwitza i zbog raznih stvari. Znači, to je isto političko pitanje. To akademsko pitanje, institucionalno i jednako političko pitanje. Bosna i Hercegovina. Ja 100% tvrdim, i to sad navodimo u članku, bez obzira što zvanično nije pod, kako bi rekla, ne ovisi, jer te univerziteti u Bosni i Hercegovini su javni univerziteti i ne ovisi zapravo, pare im ne dolaze, novci im ne dolaze od međunarodne zajednice. Međutim, projekti i sve ostalo dolazi od međunarodne zajednice i naravno da ovisi, jer Bosna i Hercegovina je nažalost protektorat. I ja to tvrdim i u svojoj disertaciji. I kao takva, i čak institut, ne opravdavam. Zato smo i napisali taj članak, ne opravdavam jer postoje ljudi, postoje oblici gdje se može desiti aktivizam. Međutim, institucionalno jako puno ovisi o međunarodnoj zajednici. I politika zapravo, šta će se desiti sa Bosnom i Hercegovinom? Da li će se desiti novi rat? Hoće li se novi sukob ponoviti? Zapravo je jako povezano i sa šutnjom. Za Hrvatsku stvarno, mislim, ja ne znam čime bi mogla svu količinu šutnje objasniti u akademskom svijetu u Hrvatskoj. Jer možda se isto može objasniti sa međunarodnim faktorom, sa uticajem, sa povezanošću, ali ovo što sam primijetila u Bosni i Hercegovini, ja zaista mogu reći da taj kolonijalni dio i taj odnos gdje se Bosni zapravo ne dozvoljava da ide, da rješava svoje probleme, to i dovodi do toga da institucije šute.
Oni su, mislim, univerzitet je u Sarajevu dao zvaničnu izjavu. Mi smo objavili članak u novembru 2025. Oni su dali zvaničnu izjavu u novembru, negdje krajem novembra 2025. gdje osuđuju genocid u Gazi i to sve. Međutim, to je bilo vrlo onako blago rečeno ništa. I to je bila kao zvanična izjava kao univerzitetskoj stranici i nijedna se isto i dalje, nijedna se, ne znam, ne organizuju se nikakvi seminari, workshopovi, ništa vezano za poveznicu. Evo, ne govori se o prekidu akademskih suradnje? Ništa. Da. Hvala na prezentaciji. Ja sam htio da vratim malo na početak, iako je to neodvojivo, naravno, od ove političke priče. Sad, nakon svih ovih intervjua i cijelog tog iskustva, pošto si pomenula da ovi teoretičari neki pričaju o toj potrebi da se to potisne, naravno, to znamo iz psihoanalitičke teorije, psihodinamske, a opet postoji ova potreba druga za komemoracijom i nekako priznavanjem onoga što se dogodilo. Sad ti kao iskusni istraživač koji je prošao sve to i pričao sa mnogo ljudi, šta je po tebi nekako jače i kako se te dve potrebe kombinuju? Pošto imamo, mislim, pomenuti su i 90. i Drugi svjetski rat, mislim da je to nešto što moramo da razumemo. To da li ćemo tražiti od ljudi u Bosni koji su preživjeli genocid da nešto rade vezano za Gazu, mislim da to isto nije uvek fair da na njih stavljamo taj teret ako oni lično to ne osjećaju. Pa kako možemo da to razumemo? Mislim, jako je kompleksno pitanje, vrlo kompleksno. Pišem čitavu disertaciju vezano. Šutnja kao takva i kao, zapravo tu su mehanizmi, zato jeste ta dinamika koja postoji. Taj mehanizam nikad nije stabilan. Znači, on je u jednom momentu šutnja, u drugom momentu, jer ja sam dobila različite mehanizme kako se prenošenje dešava. U jednom momentu taj mehanizam bude generalizacija, da ljudi pričaju kroz generalne priče o svom iskustvu, odnosno iskustvu onoga što su preživjeli. Pričaju kroz anegdote, kroz humor, kroz male priče, kroz odlaske na mjesta. Čak nije sama komemoracija, nego jako puno njih, kad bi odlazilo, baš Andrijani pričam, sad baš pišem tu u chapteru i baš mi je falilo teorijskog tog dijela. Ima nešto u memory studies, međutim, fali mi i ovaj psihološki dio. Kad ljudi odlaze na mjesta, ne znam, tunel u Sarajevu, na primjer, jako puno njih dođe ispred tunela ili prolazi kroz tunel i dešava se moment kad oni počnu da pričaju, shvataš, a nisu htjeli da pričaju, nego dešava se moment kad, ok, idem sad da kažem, to je ta prva generacija i sad ta njihova djeca koja su negdje nasluškivala priče od svojih roditelja, zapravo sve do jednog djeteta, mislim odrasle, mlade osobe, su rekli da tek tada, pošto si ti psiholog, tek taj empatijski dio se dešava, gdje oni kažu tek sad mogu da shvatim jer sam na licu mjesta, jer dešava se tu u momentu gdje se ja nalazim. Mislim, Sarajevo samo po sebi ima toliko sjećanja. I taj moment kad oni doživljavaju, taj šutnja se prekida. Međutim, ona opet nije u potpunosti prekinuta. Jer se dešava, jer ja isto naglašavam da ljudi ne samo što su preživjeli rat, dešavali su se razvodi, dešavale se nove udaje, preudaje, dešavali se život zapravo. I ljudi ne samo da šute o svom bolnom sjećanju kao takvom, oni šute i o stvarima koji ne žele da pričaju, stide se. Jako puno njih je reklo ne želi opteretiti svoje dijete. Ne želi da njihovo dijete živi sa osjećajem tereta svog roditelja. Ali isto tako bilo je oni koji su rekli ja moram da pričam. Ja imam potrebu i moralnu odgovornost da pričam o onome što se desilo, da moje dijete sutra zapamti, da ne bi se njemu isto ponovilo.
bilo je i takvih ljudi. Ja, mislim, pošto naravno morat ću napisati praktičnu implikaciju svega toga, ne znam šta bi rekla, šta je dobro, šta je loše, ali ja mislim kao takvo da je vrlo dinamično. Jako bi voljela da ljudi u Hrvatskoj urade slično istraživanje, da ljudi u Srbiji, u Kosovu, da urade slično istraživanje, da mogu vidjeti šta se dešava i u drugim sredinama, jer ne postoji istraživanje. Ja nemam se na što referirati. Izvini, previše sam pričala. Ja sam još jedna. Zanima me reakcija ove druge generacije. Kada se dešava ta šutnja prve generacije, ako nam možeš samo kratko, da li onda ova druga generacija ima, to jest kakve emocije to proizvodi kod njih? Da li su oni ljuti jer ne mogu spoznati šta se desilo pa dolazi do te blokade ili su razočarani? Zanima me kako oni reagiraju na to kad jednostavno ne mogu saznati informacije, ne primiti taj osjećaj šta se zapravo, kako su ljudi to doživjeli, što se njima desilo. Pošto sam ja radila komparacijsku studiju, ja sam radila to u Sarajevu i radila sam u dijaspori. I vidjela sam da postoji razlika, postoji sličnosti naravno između te druge generacije, djece koja su ostala i odrastaju u Sarajevu i kontekstu Sarajeva i one djece koja odrastaju u Njemačkoj, u Austriji, u Americi. Različito se nosi. Različito i emocionalno i kognitivno se nosi. U zavisnosti u kakvoj, pošto radim sociološko istraživanje, u kakav je background njihovih roditelja, koji kapacitet njihovi roditelji imaju da pričaju o svom iskustvu. Kod neke djece, posebno u dijaspori, se razvijao taj odnos jer ja ispitujem identitete, ne samo ove etnonacionalne identitete, nego svaku vrstu identiteta. Šta se dešava kad šutnja prevazilazi njih, kad su oni vrlo znatiželjni, kad žele saznati. Jer dešava se moment, ja to izvlačim negdje iz razvojne psihologije, kad djeca više nisu djeca, već su odrasli ljudi, kad imaju potrebu, imaju svoje porodice. I kad oni zaista žele saznati neke stvari, a i dalje roditelji šute. Naprimjer, bilo je porodica koje nisu ispričale da imaju članove porodice koji su im poginuli, ubijeni. I ta djeca imaju bijes. Na početku, kao adolescenti, su imali bijes, imali su užas, znali su se suprotstavljati roditeljima, to su mi i u intervjuima rekli. Međutim, kad su odrastali, to su prihvatili. Ta šutnja bude prihvaćena kao takva i to je taj fenomen koji mene zanima. Ta šutnja je prihvaćena i oni odlaze da ispituju kroz drugačije verzije, kroz drugačije mehanizme da saznaju o tome šta se desilo. Pa idu tako, ispituju druge članove porodice. Pa ispituju, traže dnevnike, pa nađu fotografiju, pa traže različiti faktori utiču kako onda oni saznaju. I ako saznaju dovoljno, njima je to dovoljno i prihvate. I tu negdje ta integracija dolazi do integracije u sjećanju, a negdje kad vide da s roditeljem mogu pričati, jer se dešavalo da nekoliko majki je objavilo autobiografiju, ali ta autobiografija je bila objavljena na takav način da su oni pod inicijalima, da je bilo skriveno i da je bilo na bosanskom jeziku napisano, a oni ne znaju dovoljno bosanski jezik da čitaju. I onda su oni suočavali, znači desilo se u porodici jednoj kćerka suočava majku da joj ispriča svoju priču, jer nju jako boli, jer ona sanja šta se majci dešavalo, iako zna da to nije njeno sjećanje. Ona zna da nju to boli. I majka prihvata. Poslije intervjua, kad smo uradili intervju, kćerka meni piše e-mail da su na kraju pričale, da je to bio moment kad su se spojile negdje da je majka prihvatila da treba da ispriča. Ali u većini situacija ne. U većini situacija se dešava da ta sljedeća generacija ili kroz vlastiti aktivizam odu, rade, snimaju filmove, crtaju, pravi pjesme. Znači,
ta vrsta angažmana im pomaže da prihvataju čak i tu šutnju koja postoji. Evo, ako nema više pitanja, puno hvala Emini na ovom sjajnom predavanju. Veselimo se na podršku. Hvala na gostiju i evo, nadam se da ćete popratiti i naša ostala predavanja. Hvala puno.